Bakwethu siyathokoza ukudibana kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Ngihamba labafundisi ababili amajaha kompofu abampahlileyo lapha. Mina ngumfundisi uEsindlovu. Namhlanje siza kuhlaziya indaba eziqhakathekileyo ngezimuli. Namhlanje sizaqala ngendaba ekhuluma ngabatsha. Bana ubutsha bona butshoni kuyini okuqhakathekileyo nxa umuntu emutsha. Abanye abandilaleleyo liyakwazi lake laba batsha nxa usungugogo wakwagqokoqwa. Sizaxoxa ke ukuthi uNkulunkulu uthini kwabantu abatsha abangakabi ngogogo abangakabi ngokhulu ubana le mpilo yabo yobutsha bangayichitha kanjani ngokweBhayibhili. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwamaviki wonke okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kule iviki ehlelweni lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Sengathi inkosi ingaba lathi nxa sifunda okunye ngoJesu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Ake sihleni singene endabeni yethu namhlanje. Sikhangele kakhulu abantu abatsha. Kathi abatsha kanje ngabanganani? Abantu abatsha ngabantu esingathi thina kusukela ebangeni lokukhula kwabo engeke singathi thina ngawi adolescent kuze kuyefika khona ngale kubo 30 kusiya ku 35 kusiya ngokuthi umuntu ungaphi. Ngezona sebaqhuma u30 kwa 30 kusiya phansi. Baya kuyehlisa kancane. Yibo abantu esikhuluma ngabo lapha mfundisi CK angithi. Kunjalo. Ake sikhangeleni ukuthi iBhayibhili lithini ke ngabantu abatsha kule verse esifuna ukuthi siqale ngayo. Siyabonga sifunda UmTshumayeli ngu12 lapha iverse ngo1 lo 2. Ithi yona futhi khumbula umdali wakho emihleni yobutsha bakho. Zingakafiki insuku ezimbi. Ingakasondeli iminyaka otsho ngayo ukuthi angithokozi ngayo. Yebo lingakabi imnyama ilanga lokukhanya nenyanga lezinkanyezi lamafu kungakabuyi emva kwemvula. So iBhayibhili lapha ikhuluma okuqhakathekileyo. Ungezwa kuthiwa khumbula olobayo ukuthi uyakwazi ukuthi into yakho uyayazi lokuthi ungakhohlwa lokuthi ungakukhohlwa. So kukhanya sengathi yinto engathi ilula ukukhohlwa umenzi nxa umuntu esakhula. Ngoba kukhanya sengathi kulento ezikhangayo kakhulu ezinye ezingasomenzi abantu abangagxila kuzo besakhula. Yikho ke mfundisi ngabamba umlomo khona ukuthi engxayo ngathi uchasisela abalaleli ukuthi umuntu obhala linto ngubani. Kakhulu. Indoda eloba lapha indoda okuthiwa nguSolomon eyaziwa ngokuhlakanipha. So ungabona umuntu ohlakaniphileyo eseloba kuthi ukuthi uyabe sebale izinto ezinengi wazibona. Yikho ke enanzelela ekhangela impilo esithi khumbula umenzi wakho ngensuku zobutsha wakho. So nxa kulento enkulu kumbe esingathi thina yinto yakuqala okumele ikhunjulwe ngumuntu osakhulayo ngumenzi. Ngoba umenzi nguye ongakunika ikusasa enhle, ikusasa elethemba, ikusasa elokukhangelela okungcono. So umenzi kuqala ensukwini zobutsha. Ensukwini zobutsha ungakayithi imfundisi enxa sesizaphonga uyiqalela phambili lokuyitsho ukuthi ubutsha lobu kukhanya ngazani into eqhakathekileyo. Kunjalo. Kunjalo. Ungathini ngamafitshane. Ngoba ubutsha kulapho umuntu akha khona ikusasa yakhe. Kulapho ingqondo esakhaliphe khona. Kulapho amandla asesekhona khona. Umuntu omutsha angagijima agcwala indawo zonke lapha. So nxa umuntu omutsha engasakhumbulanga umenzi wakhe kuthi ukuthi amandla akhe anawo ngoba umuntu nxa elamandla vele uyawasebenzisa. So umuntu omutsha nxa engasakhumbulanga umenzi uyasebenzisa amandla akhe ukuzilimaza lokulimaza abanye abantu nxa umenzi engekho phakathi. Kodwa nxa ethe wakhumbula umenzi wakhe uyasebenzisa amandla akhe ukudumisa uNkulunkulu lokukhonza lokusiza abanye abantu. Ngeyindlela mfundisi singakayi ku-CK nxa usesemutsha kuligugu kakhulu. Kulezinto ezinengi wenelisa ukuzenza kakhulu. Lami ngicabanga zinengi kakhulu. Yikho abadala bajayele ukuthi kudala kwami. Kudala kwami. Yena zingakatshintshi umbala wami. Engakahambe engazathi uhudula inyawo. Agijima enze konke. Othi sizwe lapho mfundisi CK. uSolomon yena kuyini akubonayo azabhalela amazwi ukuthi ebantwini abatsha bakhumbule umenzi ensukwini zobutsha babo. Ngiyabonga mfundisi. Singakafundi eBhayibhelini nathi siyakhumbula ukuthi uSolomon waba yinduna eyathatha ubukhosi, yaba yinkosi yathatha ubukhosi
ngemva kuka ise uDavid. So ke nxa esengenileke iBhayibheli liyafakaza ukuthi phambi kwakhe kakuzange kube lenkosi ehlakaniphe ukwedlula yena. La ngapha kwakhe iBhayibheli liyathi ukuthi kakusoze futhi kube lenye inkosi ehlakaniphe ukwedlula yena. So ke nxa esilobela lapha encwadini kaMtshumayeli sizakhangela ikakhulu isahluko sesibili. Ivesi ngelakuqala siye kuma kwelesithupha. Kodwa ke isahluko sakuqala uhle athi ukuthi izinto zonke azenzayo wazithola ukuthi ziyizeneze. Kusitsho ukuthi lobutsha ayekwenza konke akugijimisa esanda kungena ebutsheni bakhe ekucineni kwakhona nxa wayesekuqathanisa wabona ukuthi kuyizeneze. So lokho kusinika isixwayiso kithi njengabatsha ukuthi kwesinye isikhathi singagijimisa into eziningi ezehlukeneyo, but nxa sesifike emaphethelweni empilo sesibadala sibe sesizisola ukuthi ngabe senza lokho lalokho. Kodwa mfundisi kanti asikubalekeli ukuthi ubutsha kumnandi kakhulu. Ungachayela imoto usuka lapho uzuyengena eJobhe kuphinde uphenduke ungaphumulanga. Kunjalo amandla uyabulawa. Yebo. Kodwa ke kukhona futhi ongakwenza ngaphandle kokukholisa uhamba ngemota especially mayelana lobudlelwano nomdali. Isikhathi esiningi abatsha sicitha bachitha ilokuzeni impilo zabo lamandla abo ekwenzeni ezinye izinto ezingenani loNkulunkulu. So ngizafunda ke lapha. Uthena ke ngase ngisithi kulungile ngizazama ukuzithokozisa ngibona ukuthi kunjani. Utsho njalo engena lapha ke uSolomon embusweni ukuthi lakho lokhu kwakulize futhi ukuzithokozisa ahla kubeke ekuqaliseni ukuthi ukuzithokozisa azama ukuthi akwenze wakubona ukuthi kuyini kulize. Usesilobela lincwadi vele esemdala esekhumbula insuku zobutsha bukabani bakhe. So ngenxa iqhubekela phambili abe sesithi ngadinga ukuzithokozisa ngewayini kodwa ingqondo yami iqondiswa yikuhlakanipha ngadinga ukwenza ubuthutha ukuba ngibone okubathokozisayo abantu labakwenzayo ngaphansi kwelanga ekuphileni kwabo okufitshana. Uyathi ukuthi wazithokoza futhi ngokunathwayo okudakayo. Wazama izinto zonke njengoba ke kulezi insuku abantu abatsha siyasibabone lapha bachitha amathuba ngokuyanatha izinto ezidakayo ontshengu labo bani. Uthena ke lakho konke wakuzama. Kodwa ke ilizwi agcina ngalo ukuthi wakubona ukuthi konke kuyize. Nxa sikhuluma lapha abafundisi ngibona ngazathi siyavumelana ukuthi ubutsha into enhle kunjalo. Njalo futhi uNkulunkulu wenza ukuthi impilo nxa utha impilo yakho wakwaphila ukhuluma ngobutsha bakho kunjalo. Ngokulezi zinto nxa usumdala uyabe ungasazenelisi ukuzenza. Abantu abatsha bayenza izinto ezinkulu kakhulu. Yake ngihambe efollow singale mbona abanye beseqa uthiwa kuyinto kana ophi bakwenza abantu abathi usalumangele. uNkulunkulu kafuni yini ukuthi sithokoze ngoba ngabe khangela impilo yokukhonza abantu abatsha babona ngani into enza ungathokozi ungakholisi ukuthi umuntu atshone nunubele engahleki engadlali. Singathini? Yindaba eqhakathekileyo leyo. Ngifuna ukuthi ngiqale ngibale eBhayibhelini lapha UJohane 10 ivesi 10. Ithi yona isela kalizi ngaphandle kokubana lizokweba lokubulala lokubhubhisa. Kodwa mina ngize ukuba babe lokuphila babe lakho kuchichime. So uJesu uthi yena nguye umnikazi wempilo echichimayo. Kafani lesela yena impilo egcweleyo ephuphumayo. So uJesu ukhangele ukuthi abantu bakhe ulutsha lwakhe oludalwa ngumfanekiso wakhe luphile impilo emnandi. Impilo egcweleyo. Ngifuna ukuthi ke ngiyehlukanise lapha ukuthi kulamabala esikhiwa kulebala lesikhiwa elithi lona recreation lebala elithi amusement. Kwesinye isikhathi nxa sikhuluma indaba zokuthokoza le ndaba ze pleasure lezi abantu abaningi abehlukanisa ukuthiwa i-recreation lokuthiwa i-amusement. I-recreation izindlela zokuzithokozisa ezinhle ezakha umuntu ezilola ingqondo. Nxa umuntu esiya ekwenzeni leyo nto uyaphumuza ingqondo yakhe abe lamandla ukuqhubekela phambili ngempilo esenza okuhle. Kodwa lokho kubizwa kuthiwa i-amusement yinto umuntu ayenzayo efuna ukuthokozisa inkanuko zenyama. Into yakho iyabibulala even lempila kahle yakhe. Abantu abaningi bayehlule ukuyehlukanisa phakathi kwakhona lokho kuthiwa i-recreation le-amusement. Ukuzithokozisa okuqondileyo lokuzilimaza umuntu ecabanga ukuthi uyazithokozisa.
So kufanele ukuthi thina njengabantu abahlakaniphileyo sehlukanise izinto zona lezo. uNkulunkulu uyafisa ukuthi ebutsheni abantu abatsha bakholise badlale besenza ama activities kumbe izinto lezi okuthiwa ngama recreational activities ezibakhulisayo ezibalola ingqondo ezenza babe refreshed ezenza babe lamandla okwenza izinto ezinjani eziningi. So akuvalelwanga kodwa sehlukanisa. Abanye bacabangela ukuthi mhlawumbe ukuthi kuthiwa ngiyathokoza yikuthatha izidakamizwa ngikhohlwe ngenhlupho zami, bacabanga into ezinjengazona lezo. Kodwa ngokweBhayibhili ngokwesikristu zikhona indlela ezokuzithokozisa. Ungafunda uFilipi 4 verse 8 ithi konke okuhle, konke okuhlambulukileyo, konke okudumisekayo, konke okuliqiniso nakanani ngakho. So yikho khona okusithungamelayo njengabantu abathi ukuthi nxa sikhetha indlela zokuzithokozisa ezokukholisa silandele iverse nale uFilipi 4 verse 8. Mfundisi ungakayichiyi sincedise njengabantu abathi ukuthi iqiniso kuyathokozeka yini, kuyakholiseka yini? Sizwe lokukholisa yini? Kuyakholiseka yini umuntu ekhonza uNkulunkulu? Kakhulu. Kumbe kuthiwa kubhowa, yandaze isindebele. Kuyadina. Ukuthi ukukhonza vele kuyenza kube umuntu olesidina ohlala ekhotheme kuphela ekhangelisa ubuso phansi. Umuntu omutsha angakuthola yini ukuthokoza lokukholisa ekukhonzeni uNkulunkulu? Kakhulu. Vele uNkulunkulu ukhangelela ukuthi simkhonze ngokuthokoza. Simkhonze ngobuso obubobotheka ngoba phela ukukhonza lokho kumele kube into ekhangayo. Ungabe ngani nathi sihaqa. Ungabe ngathi ubanjwe ngamandla ukuthi hamba. Ngiyambone mina even abantu abatsha bephuma besiya kuma camp awe church. Ayisikuthi bafika bebala iBhayibhili kuphela khona. Ikhona imidlalo abayenzayo emihle emnandi ukuthi uyathola sibili bekholisa behleka kodwa engela sono phakathi. So kuyakholiseka evangelini ebutsheni. Ngiyabonga abafundisi nxa likuchasisa ukuthi kuyakholiseka kunjani. Thina mina intanga yami sadlala. Angazi wazalwane kusadlalwa thina sadlala loba yinto ongayicabanga amatope sawadlala, imfumba sayidlala, isoro ukubhukutsha sasibhukutsha sintsheza sithaya unqethuka siye ngale. Kuningi kakhulu kunjalo. Angikhothi kukhona esakudlala kwaleso sikhathi singakudlalanga kodwa sasingadlali ngento ezilimazayo kunjalo ezilimaza impilo zethu. So sithi ukuthi abantu abatsha bangesabi ukuthi ukukhonza kuzabenza bachwabhane bangakholisa impilo kunjalo. Ngike ngaxoxa ngomunye ngisoze ngimqambe lapha emsakazweni. Ngike ngaxoxa ngomunye owaphila impilo emfitshane. Kodwa wayele imali eningi lizamkhumbula lana khona phe eZimbabwe. Ngasembuza abanye abantu abatsha bathi halo waphila impilo lo wakholisa lo. Kodwa ke ungakukhangela kuhle nxa ukuthi umfundisi uMpofu izeleze. Ekugcineni kwakho akula sisindo kwinto kwakhona uyaphephuka. Enxa ukugcina kumthiye limele njengoba kunjalo. Ake sikhangele nini ukuthi kathi isike sibuyele emva kancane. Kungani uSolomon esithena khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho? Ngani siyaphinda. Kodwa kuqhakathekile ukuthi ubutsha buyadlula phela. Kunjani. Ngeke ngathi ngiqala lapha ngathi mina ogogo esibabona namhlanje bake baba zintombi. Intombi sibili sasincazi sedlula lapha amajaha ami kugebha. Betshaya isithathe kuzwakale. Kodwa namhlanje sebesukuma ngani indiza mthini ethothayo. Sebelenyawo ezintathu. Kuthi ukuthi iBhayibhili ithini ngobutsha? Nxa sikhangela ukuthi kuyafika insuku zobudala. Kungani kuthiwa ensukwini zobutsha bakho? Siyabonga mfundisi. Sizafunda lapha eBhayibhilini encwadini kaThimothi wakuqala. Isahluko sesine ivesi ngelika 12. Uthi yena ke lapha umpostoli Paul nxa esilobela kungabi la muntu odelela ubutsha bakho. Kodwa woba isibonelo kwabakholwayo ngokukhuluma la ngokuhamba la ngothando la ngokukholwa la ngokuhlambuluka. Ngamanye amazwi uthi ukuthi umuntu omutsha nxa esenza izinto zakhe zonke uzenza ngamandla, afaka ingqondo yakhe, uzenza futhi ngobungcitsho obuphakemeyo. Abe sesithi ke ngaleso sizathu nxa sisesebatsha khona phayana
umlimi nxa ekuphila ukuthi wenelise ukuthi wenze lezi izinto zenzele ukuthi abantu bathi lanxa sebekhangela bathi awuboni uzibani wenza lokhu lalokhu lalokho. uSolomon nalo esikhuluma ngaye wakha izindlu wakha letabanekeli likaNkulunkulu kwakukuhle khona ukuyana ngoba alakhayo lanxa kuladilizwa kosakhiwa amanye amatabanekeli alandelayo akula lesondela phansi kwelika Solomon. So ke yikho lapha esithi ungadeleli ubutsha bakho. Ngoba uSolomon izinto lanxa wenze ezinye izinto ezaziphambene lecebo likaNkulunkulu but okuhla kwenzayo kuyakhunjulwa namhlanje. Siyabonga ufuna ukwengeza bengifisa ukuthi ungakhangela khona phana uJohane waqala ngo2 ivesi ngo14. uJohane uthi ngililobela lina batsha ngoba lilamandla. So evangelini uNkulunkulu abantu abatsha bathembile ngoba balamandla. Nxa bebala amavesi isikhathi sobutsha isikhathi sokuthi even abantu abatsha bebala iBhayibheli babala amavesi bagcine ngengqondo bachaya amavesi ngekhanda. Nxa bengena besiye evangelini bahamba endaweni ezikhatshana ngoba seselamandla. Lamandla ukuphakamisa isimbi balawo uphakamisa isimbi into ezisindayo. So ngabantu abalamandla. So okwenza ukuthi iBhayibhili lithi khumbula umenzi ngensuku zobutsha bakho ukuthi iBhayibhili liyakwazi ukuthi umuntu omutsha ulamandla. Njalo umuntu olamandla ungamnika ihloka uyapho ngihambe gamula iganga lonke kumngamnika umentshisi ungamnika umentshisi uyachisa iganga kodwa nxa ungasaqondisanga amandla akhe entweni ezinhle uyagcina esebenzisa amandla akhe ukwenze njalo ukulimaza. So amandla lawa esilawo njengabatsha kumele asebenze ukudumisa ubani uJehova. Yikho kumele simkhumbule ngensuku zani zobutsha bethu. Ngiyambona futhi kwezinye indawo kujayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abantu abaqathekiswayo abasoze baphiwa ukudla osokusele kodwa ukudla kokuqala kuphiwa bona. So kwesinye isikhathi iBhayibheli nxa isithi wona khumbula umenzi wakho ngensuku zobutsha akumelanga sinike uNkulunkulu ama leftovers ukuthi ngiyakwanisa ukuyakwenza ezinye izinto eziningi benzithi akukhonza ngiza kubona senginjani sengidala sengaselani sengasela mandla sengasakwanisa ukuya endaweni zakhe. uNkulunkulu ufuna simkhonze kathesi kusanjani kusavuma simnike okwakuqala okuligugu okuyibutsha bethu bona lawo mandla. Ngiyayithanda indaba othi umfundisi uCK uthinte uThimothi. uThimothi wayengumuntu omutsha silo Titus wayengumuntu omutsha labo Daniel uShadrach labo Meshach labo Abednego babengabantu abatsha oJosepha babengabantu abatsha. iBhayibheli liyasinika izibonelo zokuthi abantu abatsha amandla abo angaqondiswa kakhulu angabi la ahambe gamla ihlahla zonke. Kunjalo ungamnika inkafula kufa lo kangacithi inhlamvu edubula izikhova njengokutsho komunye UmTshumayeli ngoba amathendela ayenza njani ayeza ikakhulu ebantwini abatsha sijayela ukuthi khonoko kwamantombazana labafana sifuna ukuthi singakangena endaweni eyiyo sicitha amandla ethu ikanti sizangena emtshadweni. So lasemtshadweni khona phana ke gcina amandla obutsha bakho gcina amandla obujaha bakho gcina amandla obuntombi bakho ukwenzela ukuthi emtshadweni nkona uzakholisa futhi ngani ngamandla. Ngiyindlela ubutsha lobu kabuyele emuva kunjalo ungaba mutsha uyadlula. Ngiyakhumbula abafundisi mina ngiqalisa nalo umsebenzi ngihamba ngebhayisikili ngakhangela imango engangihamba khathesi ukuthi nxa kungathiwa ngihambe ngivele ngike ngiqalisa. Umfundisi uthinta indaba mina ngangihamba 80 kilometers one way ngenyawo ngihambe futhi 80 kilometers back ngenyawo ngizizwa ngingelahlupho kodwa khathesi hayi akusavumi. Yikho kuthiwa kona khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho zingakafiki insuku zobudala ozathi angithokozi ngazo. So siyakhuthaza abafundisi abantu abatsha ukuthi hayi bantu abatsha insuku zobutsha bethu kasingazichithi mahala kasisebenziseni ngendlela uNkulunkulu athi kasiphile ngayo. Kakulanto ebalekayo ungaziphatha kahle umutsha uzagcina ubutsha bakho kunjalo kodwa ungazitshaphaza kakula garage engengalibona mina elibuyisela umuntu ebutsheni bakhe kalikho. Bafundisi kuyamela siphethe lindaba abantu abatsha ebutsheni lathi sake sababatsha. Ngekuliqiniso abantu abatsha ukuthi abantu bangawenza amaphutha kodwa ungaphile emaphutheni ngoba kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Kanti ke futhi lapha nasibuza iBhayibhili kunjalo lisiphendule ukuthi umuntu omutsha kade angathokoza njani angaphila njani impilo ehlambulukileyo lempilo enhle.
sithini ngendaba yokugcina kule ndima nakade buya kimi lapha mfundisi Mbovona ngiyathula kancane ethi yona ekhuluma ngokuthi usesemutsha. So sesiyithintile indimana ukuthi nxa usesemutsha khumbula umenzi wakho. Ibisisiya phambili nxa uSolomon esebhalile khona phana ku chapter 12 elandisa ukhulumile lapho wathi ilanga lingakabi mnyama. Abe sisithi yena nxa usukwenzile konke nanku kuphela kwendaba. Lapho sekuzwakele konke utsho njalo uMtshumayeli ngo12 verse ngo13 lo 14. Ibisithi yona lapho sekuzwakele konke nanku kuphela kwendaba. Mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe. Ngoba lokhu kungumlando wabantu bonke. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye lakho konke okufihlwe loba kuhle loba kubi. So umuntu omutsha nxa ephila ngensuku zakhe zobutsha kakhumbule ukuthi isiqoqela sendaba yikwesaba uNkulunkulu lokukhonza uJehova. Intokozo yonke abalayo ekukhuleni kwakhe kayibe intokozo abalayo eyame kubani kuKristu. Ngoba kuyathokozeka umuntu eyame kuKristu. Kuthi singakayi ku-CK mina ngafunda labanye abantu owawuthola ukuthi babeziphatha buchapha. Lenhlamba emutsha uthola uphonga uhlambaza. Amajaha la asafunda sonke ngiyakhumbula omnye khona kasekho vele emhlabeni. Khonokho kuyangeza impilo. Kunjalo. Ukuhlonipha abazali, ukuhlonipha umhlaba, ukuhlonipha uNkulunkulu kakhulu. Kwenza ukuthi insuku zakho zibe zinenge emhlabeni. Kodwa ungaphila umuntu oyisidlwangudlwangu, hlukuluza abanye abantu, thwalisa abantu isigebenga. Impilo yakho iyaqunywa. Nginanzelela sisafunde esikolo. Kulabanye ababejayela ukudla umphako ekuseni. Uyabe suke edlile ekhaya. Abe sithi engakafika esikolo asadla umphako. Ngaso isikhathi sebreak sesifikile babehawula kakhulu. Engasela mphako. So ukuchaphaza impilo khathesi usesemutsha udla umphako wakho. Ngesikhathi sokuthi indlala sifikile. Sokumele udla umphako. Abanye bazasebesidle yabi imphako. Wona ungasela lo. Nasindawo. So gcina umphako wakho usebenzise udle ngesikhathi esifanele. Ngiyayithanda leyo ndaba. CK. Ngiyabonga mfundisi. Kumele sikhumbule umenzi wethu ngensuku zobutsha bethu ngoba lo thuli lungakabuyele emhlabathini lapho lwavela khona. Lo moya ubuyela kuNkulunkulu owunikayo. Ngamanye amazwi singachaphaza ubutsha kulezi insuku kuyafiwa lemkhuhlane ikhona endekayikhethi abatsha bayafa labadala bayafa. So ke kuhle ukuthi umuntu omutsha nxa usuphile impilo la nxa ukufa kungakujuma kodwa ukuthi ngempela uNkulunkulu ngimenzele lokho. Ngempela nanko okuhle engikwenzeleyo. La nxa usulele abantu bathi hayi ngempela lapha bekuleqhawe lapha kade silalo. Kuza kwenza ukuthi abantu bakhulume kuhle ngawe ngoba ubuhamba kuhle. So kuhle sizithokozise kodwa ke sikhumbule ukuthi lapha emhlabeni kasakhanga impela. Balaleli nasi indaba nasi ingqobeza kithi bayiletha abafundisi kakhulu kulabo bethu abatsha. Lathi sadlula khonapho lapha likhona abantu abatsha. Khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Kuzahamba kuhle izinto zonke. Yebo kambi imkhuhlane ikhona ukufa kukhona kodwa ongakwenza okusemandleni akho wenze. Ukwenzela ukuthi uNkulunkulu abusise impilo yakho. Ngilethemba lesi sifundo abafundisi abasinike sona namhlanje sisiphathisile ekuphileni kwethu. Siyalifisela abantu abatsha ubana lithathe ikusasa yelizwe, ikusasa yomsebenzi webandla, emulini zakwenu libe ngabantu abazaba lusizo. Abazali bangakhali bathi ukuzala yikubola amathumbu kodwa bathi ukuzala yikuzimbela ngoba bona sebekhulile phela abazali. Yini eliseselamandla okubasekela libancedise emsebenzini yabo. Siyabonga kakhulu. Nxa kukhona elifuna ubana likuzwe okudlula lokho esikukhulumileyo, inombolo zocingo kaziguqukanga u0718 44196 ku WhatsApp. Kanti ke njalo silogwalo esiluphayo elihlona Steps to Christ. Inkosi ilibusise iligcine sihlangane njalo kuviki elizayo. Siyabonga.